laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya modi on jarama albarka boy en torike Allah yo Allah lan ɗon yoɓo on joddi aljanna waɗanan ko mandake mum ñande woni on wawana hoore mum albarka mi weltike fotano on jarama boy. Joni mi anda si on wawi fi lande ɗen ɗon seeɗa bay haray on poɗike seeɗa. Naam, are lande seeɗa e muɗum. Naam. Naam, musidɓe julɓe haray jaman no wawi waɗude star 61 haray waɗe lande seeɗa ɓe haray jemmi seeɗa hayso ko 20 minutes haray hatten ɗo inchallahu hande inchallah. Naam, usagen ɗo e ɓeeɗo ɗumanno ɗo mi lando ɗo landal gota kono na ko yowodiri e ɗum ɗo e landal ɗo mi nelano ɗo nelaɗo ɗe buy kono mi lando ngal ɗo taw ɓay haray ɓeeɗo no jenti ngal ɗo e ko sonnajo goo landi wonde manna kanko jajirawo makko haray no aani fi makko hay mo mari probléme seeɗa haray woɓe innude ko guere ma ɗum ko ɗuma ɓen noon wo ɓe essayi haa fi nation o ala jaɓude joni noon ɓe addanimo ɗo kadi lekki ɓe inni wo ko yo hettu kaccuje 12 o war baɗe wo o janga qul huwallah no fatiha laabi 10 o janga astahfirullah laabi 10 o juula e nelaɗo laabi 10 o wutta e ɗan ɗo ndiyam kañum manna wo o junnita o winda o junnita bismillahi rahmani rahim on wo ɗum ɗon noon o nani ɗum ɗon moƴƴa himo andi wo kono yalli himo wawi waɗude ɗum ɗa tun hara o junnitali o winda ɗum ɗa o waɗa so tawi ɗum ɗon no dagi anda si famini. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Aray koko ɓe tindinimo ɗon ɗum ɗo ko shirkun billahi tabaraka wa ta'ala. Ɗo ko shirkangol allahu subhanahu wa ta'ala woni ko ɓe tindinimo e muɗum, mana mo yowgol ɓe wonde yo hettu ɗen kaccuje ɗum o janga ɗin adaduji jantaɗi ɗum, kadalika o juula e nelaɗon alayhi salatu wassalam ɗin adaduji jantaɗi o uggina bismillahi rahmani rahim. ɗum ɗo ko jeeɗum e min af'ali as-sahara bimana golleji mbileɗɗen. joni ko ɓaɓe rewi yo mbileɗɗe windanmo ha gasi ɗum ɗon ɓe ronku hettude mo gon sengo ɗon joni ɓe tindindemo kanko tigi awa yo waɗu laawol mbileyagal ngal o gollitira. ɗum ɗo ko shirku billah ko yo woɗɗito ɗum ɗo hattirde woɗɗitagol fi yo hisu o hisina dina makko kam. aray neɗɗo si tawi hawri o nawni nawnare goo ko yo eto o ɗaɓɓa lekki moƴƴa ka hedde labtane. si tawi ɗum ɗon ala nafude hay hunde tanko neɗɗo on taw yejjitu ñawdigu islamu ngun no ɗon fal ngun ɗon e hoore maggu ngu atti ñawdigu ngun ka labtane. yo noon kanko neɗɗo on yo eto si tawi ɓe taƴƴinike wonde ko affaire mbilew woni ko heɓimo no woodi no salaf andirano ɓe gollirayno wona imamul Qurtubi ɓe jantori noon e Cheikh Ibn Baz e hoore muɗum no ɓe janniri noon. neɗɗo on si tawi o ɗaɓɓi kaaki jaaɓe on o wiyete sidre kon ɓe inni o ɗetti kaaki muɗum no jeeya ko ɓe janti wona kaakoye jeɗɗoy ni o fofa koye moƴƴa o ɗaɓɓa ndiyam yonana e ɗammo ko o looto e ko o yara finama lootagol na ko o hibbito koko o wuja ɓanndu ndum yeru ko o looto e ko o yara yeru balɗe jeɗɗi o waɗa kaakoye koye si o fofi koye ukka ka nder ndiyam ton on sati o janga ton ayeje qur'ana ɗen o janga wona fatiha o janga wona ayatal kursi o janga wona amana rasul o janga wano wattaba'u ma tatlu shayatin o janga wano annabi Musa ko waddi e mbileɗɗen ko wona ka suratu taha e ka suratu yunus o janga wona qul huwa allahu falaqi e naasi e ko nandi e ɗum ɗo on sati o yara ɗan ɗon ndiyam kadalika hara o wujorto kadi ɗan ɗon ndiyam ha timma balɗe jeɗɗi. si tawi hayfi alhamdulillah e maki si hay faali o watta sifa muɗum kadi kadalika o toro allahu o ɗaɓɓira julɓe ɓen kadi du'a oɗum ɗo woni ko o landa e sifa ɗin peeji. amma wi'ugol joni hara na yo uggin bismillahi o yo gollu ɗum ɗa tun ɗon e hoore mum no lundi sharia waɗi hay si wonali shirku ɗon kono ko bidaa. nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe yettinali sifa ɗum sahaba ɓe gollitirali sifa ɗum
haray kanko sonnajo yo woɗɗito ɗin ɗon piiji o waɗa ko sharia dina kan yamiri mo waɗugol kon hara dina makko kanka monali. hada wa billahi tawfiq. Naam, ko kakoye honɗum makko ɗon sawi en yaafede ha ko sidri ka arabu ko sidre ɓe innata ka pular ko jaaɓe. jaaɓe, ok. ha noon onon ka won ɗon toon ɗen leyɗe moom mi sikkaɓe anndi ɗum. no min nde mi annda ɗum ɗon. eyi awa ga ɗum no woodi ɗum no heewi Fuuta hay Conakry ɗo tigi hoore mum no woodi ka arabuɓe ngan no woodi par ce que ka arabuɓe ɓe lootiray ɗum hay fure ɗum no jeeya ko lootirte fure nelaaɗo on fewndo Zeynab mo maɓɓe feƴƴinno ɗum no jeeya ko ɓe tindinno Ummu Atiya yo ɓe lootir ɗum Zeynab ɗum ko lootirte ɗum fure ko kaakiɗi Allahu waɗi barke mum moƴƴa leggal ngal kaakoy koye no waywa kaako e leemum ne leggal ngal no mari bulle moƴƴa ɗum ɓeynta sidre. ok on jarama Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude jom udditande ɓeeɗa. Naam, ɓe natiri ɓe email ɗo Hajja Fatima. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nala to? Jantan alhamdulillah, sa ene jenti on ɗo. Assalamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullah. Nala to miɗeni jam? Yettude Allah alhamdulillah. Ko yallo waɗu goronde nani bayano. Amin amin. Kutade la kala landagol ɗo kono na ko yowiti e bayana mo on. Hara min ko mi kala ɗum annaɗe mi yeyni si goɗɗo heeɓi katunde ni. Haɗa kofiji maɓɓe ɗin noir haray miɗo kala andude tawi on andi ɗum ɗon ko sey ɗum ɗon mino duwa waɗede ma hara ko ɗum woni ñawo. Mi famali landal ngal moƴƴa. Inni si wala si goɗɗo heɓini katunde ha ɓe mi yeyimi ɓe no change profil ji maɓɓe ɗi wala Facebook ɓe waɗa noir. Jon noon ko ɗum noon mi kala andugol ɓay mi kala andude tawi ɗon faami fi mum explique anollan seeɗa. Bon. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. O fayda ko yowondire ɗin noon piiji ɓe anndi no annda ko fayda ko alyahudi an nasara ɓe anndira si tawi goɗɗo maayi hay si ɓe annonsude ɗum ɓe innayi page noir bi mana ɓe inna ɗum ɗo ko safha woni ɗerol ngol tawata ko ɓalewol ɓe inna noon jooni kaarijo maayi on ɗum ɗon aslan alyahudi an nasara hiɓe anndira sifa ɗin ɗon piiji o ala kulle haalin enen ka sharia dina meɗen ɓe jeeya ko tindina ɗen kon ko jokkugol ko islamu o wi'i kon par ce que waɗugol on page noir e ko nandi sifa ɗin piiji e waɗugol une minute de silence ɗin piiji ɗum fuu ko jeeyaɗi e ko alyahudu kañum may annasara ɓe anndira hiɗen haɗa noon ñentingol ɓe surtout ko yowondiri fi o fiyake Facebook aseɗen anndi affaire Facebook déjà fitnaji wonɗi toon ɗin hiɗi mawni hattirde mawnugol ko waɗi a wawata ukkade Facebook taw inna wonde pellet a waway wonde toon a yi'ata ko harmi ɗum ɗo abadan hawata wonde Facebook inna a yi'ata ko harmi yeru min de komi humpiti kon e muɗum waɗi an fiya publiata ko harmi kono hoɓɓe publié ko harmi yi'a no woodi jiwɓe ɓortotoɓe toon ɓorto ha laaɓa no woodi jiwɓe ɓe tawata ko ɓortotoɓe haysi laaɓali poste kono tawa hiɓe ɓoori ɓe yaltini ko tawata duwaka feeñude e maɓɓe ko nandi e sifa ɗin piiji lanaray noon tun no holla neɗɗo on ukkagol sifa ɗin piiji ɗon ɗum ko ɗum woni yahugol ɗaɓɓita iblisa o pottitoma ha gasa yaha ɗaɓɓitamo ka o hikkori ɗon ɗum waɗugol on page noir ko nandi sifa ɗin piiji hara neɗɗo yo woɗɗito e ɗin ɗon piiji hattirde woɗɗitugol si tawi hawri on tigi no wawi cadrede Facebook makko on tawa pellet goɗɗo publiantamo imana harmuɗi ara ɓe formi wona groupe kamɓe wonɓe toon ɓen ko piiji dagiɗi tum ɓe publiata ko hakkude maɓɓe tum ɓe ala publiyowo ko harmi si goɗɗo publie ko harmi hewtataɓe ray on ala ella kono amma si tawi ko harmi kon hewtay ɓe haray déjà yoɓe yaltu e fi muɗum fes par ce que ɗum jeyaka min daruriratil hayat sa ala e Facebook haɗata wuura tawi noon ɗawa wonde toon dina ma kan hisa tawa ko harmi kon hewtata o haray no wawi sellude sina ɗum neɗɗo on yo yaltu toon hada wa billahi tawfiq on jarama yalla windu ba assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
na min udditani ɓe natirɓe numéro privé ɗo anonyme. Assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullahi. Assalamu aleykum ustad. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lokkom baraji bayano. Amina. Anno min ko landal mi mari ɗo ɗe wono no mi woni jangirde ɗo ni min janggay hara meɗen faljitede. Ɗinde min faljitirte noon kadi ko ɗin ɗon kadi haray min juulirta. Donde kadi min innayi kadi yo min tindin paykoy koye kamɓe kadi ka suuduɓe jangga. Est ce que noon ɗum ɗon arayno duyrano? Neɗɗo on ka janngugol makko aslan o janngata tun o waawa ko seeɗa seeɗa o janngirta o waawaɗa on si tawi hawrimo wakkilade o jannga si o falji o faljite alhamdulillahi ko noon o faljitirte haa wacca faljugol yeru ko janngi kon o ɗiggini ɗin ɗon o juuliray ɗin ɗon si tawata ɗin o faljata e majji jooni ɗi o janngi o ɗiggini ɗin o fiinay ɗin kadi fayi koye koye kono amma e ɗi o janngi o ɗiggini ɗin ɗin ɗon ko ɗin o juulirta o fiina fayi koye koye amma ɗi o faljata e muɗum ɗi o anndi o waawaali ɗin ɗin ɗon taw fijir juulirgol ɗin kadalika wata o fiinuɗi kadi goɗɗo ko waɗi o waawaali ɗi si a fiina e goɗɗo fiinumo ko waawuɗaa ko yo noon son tigi no wakkilaade rewto o falja o faljite ɗon naam ono waawata yaarude on tigi waawata wiwde wootere koma o falja nde wonde o faljite nde wonde on aray koye ɓe wakkilo ɓe toro allahu ballal moƴƴa ɓe duumo inchallah aroya ñande goo tawa ɓe ɓowri ni si allahu on jaɓi naam hano wano ni joni kadi par ce que wona suuta min jannirano noon ara no natta juwido on tigi jannira on tigi no ara janngirde noon façon on ɗum ɗon wano janngirde alluje ɗe no jannirte noon kamen joni noon sanji fayde fof woni wano o tajwid noon joni noon si tawi woni on tigi ni naɓiray ɗon ɗum ɗon haray wawata laaɓude o si tawi on tigi naɓiray wonno jannirano noon arano en fof ɗen anndi ko jannitino kon aranu nga ase hurufaje ɗen tawno ɗe yaltirta noon makharijal huruf ɗum ɗon e hoore mum ko piiji ɗi tataɓi respectataki ga fewndo no janngirteno noon ka ɗumaji par ce que yaltingol hurufaje ɗen no mari no ɗe hana yaltinireede ka haala arab no ewa ka français kadalika no ewa ka anglais e anndi hay ka français si tawi neɗɗo no wowde français si tawi hawri o changi prononciation lettre goto pet no wawi bonnude sens momo o employé o par ce que si goɗɗo wi chaleur e si o wi salaire ɗiɗo na ma'ana goto ɗi mari ka haala français wiwgol chaleur on en andi ma'anamu wiwgol salaire on en andi ma'anamu kadalika ka haala arabu kadi harfu goto pet no wawi bonnude ma'ana si tawi innama ka arabu mihna hara ko ha mawɗo ha kabir on e si innama mishna hara ko ha kewɗo on ha usahir on hiɗi serti si innama mihna ha mawɗo on ɗum ɗon e hoore muɗum ko hunde nde tata nde anda ma'ana mayre on si innama mishna kadi no anda ma'ana mum ɗum ɗa ma'ana muɗum on ko golle neɗɗo on woni mecce makko ɗen oɗa ma'ana muɗum on ko ɗum woni jarrabuye makko on kanko neɗɗo on bimana dardigol makko ngol woni examen makko on andi sabu harfu goto bonni ma'ana o hay ka qur'an allahu no janto toon ana si o wi'i in kuntum ta'lamuna bil ayni hara ko aynu on ari ta'lamuna ko si tawi ɗon addi joni noon no ari nokkugo ka o wi in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna on ta'lamuna ɗon ko si ɗon muuseede honɗum sendi ɗi ɗa ko hamsa on woni ɗon ɗa ko aynu on woni ɗon ta'lamuna si ɗon andi ta'lamuna si ɗon muuseede a yi si tawi hurufaje ɗe yaltali on tigi bonnay maana o ko ɗum karmo koɓɓen ɓe maaki janngugol ahkamu tajwid on gollitirgol kañum ahkamu tajwid ɓeni janngugol ngol na waajibi kono gollitirgol ngol ka janngugol ayeje qur'ana ɗen ɗum ɗo ko waajib si tawi neɗɗo on janngi tajwid on o ɓoyli ayeje ɗen o ɓoyli ñawoje muɗum ɗen no mari lahnuji ɗiɗi faljol goo no wiye lahnun khafiyun faljol goo no wiye lahnun jaliyun faljol goo bonnata ma'ana o faljol goo noon ngol ɗon no feeñi ngol bonna e ma'ana o ɓe wi si neɗɗo on janngiri ɗiɗo si tawi hawri o janngiri noon o heɓa bakkatu si tawi o falji tawi wona ka janngugol makko rewtagol makko ara o sali janngude mo wari tun mo hukki e qur'ana mo janngana hoore makko heɓa bakkatu
ono so tawi o fiino tooni o faljora o faljite ɗon haray bakka to ala e mum. Idan haray oyo wakkilo o duumo e janngugol ñaawoje tajwid ɗen o annda no qur'ana on janngirte. Naam. joni haray ya joni pay ko yaray ɗon dikka so on tigi tindinaali ɓe taw mi tawi o wawata de o tindintaaɓe par ce que hara ɓuɓɓe wi faqidu chey la yuti womo ala hunde wawata nde okkude aray ko yo naɓuɓe kaɓe jannete ɗon yawo minen komin woni ɗo no metti fii par ce que ɗo ko nde wotere nder yontere nden ɓe yahata ɗum kadi haray na toujours ɓe janngatara ɗum ha goɗɗum hara ko histoire ji explication fii diina kan kono haara janngugol tigi tigi wona fii juulirɗi ɗum ɗon ɓe ɗumannota ko joyi koye noon koɓe janndi seeɗa duuɓi 7 ɗum ɗon haray fayde ko fewndiɓe juulugol oya on tigi noon janna ɓe yeru ko o waawi kon o gasa haare o wonta fuu so waawata jannayɓe ɗum ɗo no haanani noon neɗɗo julɗo kadi si o hoɗay o honna ɓenguure makko nden yo eto ɓe hoɗa e nokkuure ka ɓe waawata janngude diina maɓɓe kam haɗa ɓe waaway anndude allahu on ɓe annda ko fii honɗum ɓe tagira ɓe waawa janngude diina kam ɓe waawa rewde joomi maɓɓe par ce que ko ɗum ɗo woni hadaf arano on e nder gurdal neɗɗo na yo ɓe on tun e nokku ka ɓe ñaamata ɓe haara ɓe ɓorno si ɓe nawni ɓe na ɓe kalabtane tawa diina maɓɓe kan ɗum ɗon ɓe heɓata ka ɓe annda ka hara nden nokkure ɗon moƴƴanaɓe few. ok jarama lokkom baraji amin. Naam. Naam. Assalamu alaikum. Ya minni woɓɓe no nelnolan ɗo landal kadi wohi ɓe mari koko seytani sowinsinta goɗɗo à chaque fois si ɓe fuɗɗi salligade ɗon ha ɓe juula wo haray salligi maɓɓe on hara no ɓe wata contrôle de ɓe kene ɓe salligoto laabi 5 6 hara kono haray hendu yaltira yeeso e ɓaawo fof joni noon si ɓe juulde kadi ko waka zalika hara no ɗumanni no arde tun kene noon ɓe yawna e julde ndara ɓe ɓittini moƴƴa fiwata ɗumanno kono fo e mum ala hara kono noon ko si ɓe fuɗɗi tun salligade si ɗum ɗon fayda ɓura ɓe sukkude ware no heɓa ɓe kono si ɓe immike tun ɓe yeehi salligagol ɗon ha ɓe juula hara no sukki ha feƴƴiti wo joni kono no ɓe gerdata ɗon ka julde maɓɓe. Naam. O enen diina meɗen ka woni diina islamu kanko diina newi ka satta allahu wi yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra ko o fandani en ko newende na sattende o wi wama jaala alaykum fi ddini min haraj sattende ala ka diina islamu few kanko allahu tabaraka wa taala o waɗi diina kan newi ka ɗo ko gotel e piiji ɗiɗi woni e fiyake maɓɓe o si tawi hawri ɓe sikkitoto woni yaltugol ndun henndu ɗon walla si tawi hawri ɓe felliti henndu ndun no yaltude ɗum ɗo ko gootel e piiji ɗiɗi heɓata ɓe si tawi ɓe sikkitoto woni haray sikke ɗen ɓe jogitotaako ɗe ɓe jogitoto salligi maɓɓe on no selli nelaaɗon alayhi salatu wassalam nde ɓe landano fii muɗum ɓe maakuno on tigi naayo iw e julde makko nden haa o nana hito walla henndu ndun ko luuɓata kon hewta mo si ɗum ɗon waɗaali haray sikke ɗen tun ittatamo e salligi on no selli surtout si ko o ɗuuɗuɗo sikke haray na yo yeƴƴito ndaara sikke ɗen few ɗum ɗon ko ɗum woni lekki muɗum kin ona cheikh ousaymin ɓe makiri noon amma si tawi noon mo felliti wonde henndu ndun no yaltude e makko tawi ɗum ɗo no duumi e makko tuma kala nde o salligoto ɗum ɗo aray e makko walla hay si tawi na tuma kala nde o salligoto no duumi tun yargol makko foti ko henndu ndu yaltata walla ko bawle ɗen sintata e makko oɗo alhaali makko on karmo koɓɓen ɓe maaki ko yo accu ha waktu on naata on saati o salligo si waktu on naati o salligike gila kaw salligi ɗon simo salligade hay si henndu yalti ɗon bonnatamo salligi o hay si bawle yalti ɗon bonnatamo salligi o si o yehi kadi ka juulugol o fokkiti ka juulirde yalti bonnata salligi makko simo juulude yalti bonnata salligi makko ɗum ɗo waawimo bonnude salligi o wonde waktu o yalti few tawa waktu on o feƴƴi sinama waktu on feƴƴinaade si o gayni juulude mo gayna juulde ara waktu on feƴƴaali par ce que waktu fana on ɗe nganndi misal mum ko gila ka nangen woni dirti ka tumbo hoore yaari ka sera gila ɗum fuɗɗi
waktu on no hatti si yehi ha ɗowdi hunde kala foti e mayre jundi oɗon waktu on yalti ko ɗon waktu alansara on naati idan so salligike gila ka nangen feƴƴi ɗon ka hoore ɗum kan na innugol ko ɓaɓe darni ka julirde so salligo ko gila ka waktu on naati ɗum so salligike ɗon ɗen bawle yaltayɗe ɗon simtayɗe ɗon walla ndun henndu yaltay ndu ɗon watta o ɓitto hay hunde si yalti ɗon laaɓi wulure bonnatamo salligi o tanke alansara naataali ɗum ɗon bonnatamo salligi o hay so juuli o gayni mo faala o immo to ruƴƴa mo faala o ɗetta qur'ana o jannga tanke ko ɗum ɗon tu woni yaltude e makko bonnatamo salligi on haa waktu hikkuɗo ɗon on naata si tawi ko fana haa alansara naata siko alansara haa futuro naata naam naam jolnan udditande ɓe ɗo kadi assalamu aleykum waaleykum salam warahmatullah on jarama dia on jarama na laato alhamdulillah fadilatu cheikh salamu aleykum aleykum assalam warahmatullah ok jasakumullahu hayran batte yewtere nden haray min ko mi mari ko faala wolde fi muɗum ko fi radio lawol kisalon haray miɗo tori kala wonɗo jentade yande fi allah fiyo allah okku o tigi joddi aljanna wallitoɗen sukaɓe ɓen ɓe heɓa ko ɓe faala ko ɓe heɓa no ɓe gollira golle ɗen yande subhanallah sen wattani hande ka youtube en tawa vidéo ji ma ɗum yewtereji dina hino woodi hande ko jentoɗen ɓe etiki ko ɓe wawi kon fanɗi o hella wulure heɓe heɓi ɗaɓɓana en bayanaji cenɗe ɗen fof muɗum watta nder toon heɓe hatton jini équipement ko fi l'islam ɓe woni dartanade wallitoɗen ɓe donc haray ɗimum ɗum kadi a fi siɓɓe men ɓen angola mbiɗo torani ɓe duwa noon ko moƴƴi haray ñande wo ñande fayda o tigi no yiide ɓe ware haray miɗo yiɗi on yowi tan e yewtere ko yowiti fi muɗum si tawi ko rerɗingol ɓe yaltugol leydi ndin e so tawi woni ko duwa fi no allah dandiraɓe masibo wongo ton ngon haray assalamu aleykum warahmatullah waaleykum salam warahmatullah wabarakatu o wondir e fiyake maɓɓe kamɓe wonɓe angola toon ɓen hay ko marɗin ko wasiyotɗen ɓe koyeɓe wakkilo ɓe yalta e ndin ɗon leydi madama taw awalan ko leydi kufru ko leydi keferanka ko wona leydi islam si ɓe yeehi toon wona dina maɓɓe kam woni hisude wona wonkiji maɓɓe ɗi woni hisude ko leydi ndi tawata ko wiyete zina e ko wiyete e yaro beere e heɗagol musique e ɓooragol sonnaɓe no saaki e muɗum islamu no fanɗi e muɗum hattirde fanɗugol kadalika ko leydi ndi tata kadi wonkiji no ware e muɗum moƴƴa sécurité ala e muɗum leydi allahu ndin no yaaji no woodi nokkeli boyi ka goɗɗo heɓoyta arsike mum ibnu adama ka o woni o heɓa arsike makko on arayɓe wakkilo ɓe yalta e ndin ɗon leydi ɓe ɗaɓɓa leyɗe goo kaɓe wawata yaade e muɗum ka dina maɓɓe kan hisata wonkiji maɓɓe ɗin ɗi hisa ɓe gandi hay si dina neɗɗo no wawi hisude e leydi no si tawi wonki makko kin hisata islamu on no wimo yo yaltu e ndin leydi o yaha ka dina e wonki kin hisata ɗum fo fadla noon yo taw wona dina makko ka woni hisude wona wonkiki woni hisude wona jawdi ndi woni hisude ɗiɗole piiji ko jihaaɗi e min addaruriyatil hamsa piiji joyɗi allahu tabaraka wa taala farli ɗin wonde yoɗi hiwe ɗi dina kan ari hiwgol ɗin ɗiɗo tati no jeeya e muɗum dina neɗɗo on wonki makko kin kadalika jawdi makko ndin idan madama ɗiɗo ɗi alaɓe hisirde toon yoɓe yaltu e leydi ndin wona leydi moƴƴandi julɗo noon hedi allahu ndin no yaaji o inni inna ardi wasi'a leydi andin no yaaji fa iyaya fa'budun rewelam min tum aray wasiye min komi marani ɓe kon fou koyeɓe wakkilo ɓe yalta e ndin leydi e hoore ɗum ɗo yoɓe prépare fi yaltugol toon e allahu tabaraka wa taala o hisimɓe o arsikaɓe kadi heɓugol feere no ɓe yaltira toon o arsikaɓe imanu yaltugol nder toon ɓe yaha e leyɗe goo ka tawata dina kan hisay wonkikin hisay jawle ɗen hisay naam haray mi jonni yewtere naam elan udditande hikkiɓen ɗo assalamu aleykum ɓe numéro mum landitori 7706 assalamu aleykum salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi sayi ne jentiɗo naam assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah naam min haɗa landal angal wonno wano ko facebook ni kenen mi yiya yimɓe goo no woodi ɗumaji toon
wano apuji ɗin ɗon si mi annda wona kono ɗi golte kono wano mi yiya himɓe ni hara ɓe ɗumannike ɗin apuji ɗon wano ɗi wano goɗe ɗi wola inna a jombete ndu lewru ɗo ma yay ewsa ɗo ma ɗum ɗo wano wola ni wano avenir ji maɓɓe himɓe noon julɓe noon hara eɓe wadda ɗin wano ko Facebook ji maɓɓe himɓe commanta ma ɗum haray ɗum ɗon ko ɗum woni ñaawore ɗum ɗo tawi julɗo no duwa waɗugo sifa ɗin piji wano woɓɓe sa woni ɓenna kamɓe ɓe hoolaaki ɗum ko goonga kono hara ɓe postude ɗum wano ko Facebook ji mi annda son faami nandan ɗon waamude naa ɗum ɓe nata horoscope hi wano ye ko noon ɗumanni kono min wano ɗuma inde ko mi yiyata kon ɓe waɗa nemsek kono fof e mum ko gootum ɗum kañum horoscope kon ko ɗum gootum ko piiji ɗi tawata ko ɗuma ko kadibun mahad fenaale laaɓude pos waftira e fefindagol tu par ce que ko yowondiri e fii alhaali ibnu adama ko arata e ngurdam makko ɗan annda ɗum sina joomi meɗen tabaraka wa taala allahu yaqul la yalamu man fi lsamawati wal ardi lgayba illa allah nelaano ma kam mofte maɗen yimɓe ɓen ka leydi ɗo e jinna e mummunte e kala kadi tagore wonde nden ka asama uji ɗi mana malayka ɓen fop annda ko wirni hay goto sina allahu tabaraka wa taala inan ko goɗɗo intamaɗo a maayayi tel jour walla a jombete tel jour ma faɗɗi janngo a heɓa e ɗum ɗo e ɗum ɗon ɗo ko piiji penale noon e déjà neɗɗo on si a gongini ɗum ɗum no jeeya e ko yaltinta neɗɗo on islam si tawi o hoolike ɗum si o hoolike ɗum aray ko duwaɗo feññinanede wonde ko mere surutuji ɗin tabita e makko few si ɗum ɗon tabiti mawani o pottitiki o salike ɓorade e ɗum ɗon ɗum yaltinaymo islam par ce que ko fennugol aya qur'an allahu wi kanko tun andi ko wirni goɗɗo ari wima kanko kadi mo andi ko wirni a gongini mo ara a fenni qur'an ko woni tun si neɗɗo on o hoolike taw tawi o annda ko islam ñaawi e mum ko yaltintamo islam ha o feññinane o laɓɓinane chartiji ɗin fof tabita e makko mawani o fotto ala kulle haalin ara julɗo duwaka wadde musharaka e ɗin piije julɗo ko duwaɗo fennude ɗum duwaɗo woɗɗitade e sifa ɗin piije si o yii ɗum koyo publi o fenna o ɓangina ko diina ka wi e mum ko kamɓe e hoore maɓɓe fii yoɓe wawu rentade e sifa ɗin piiji jenno wo ko piiji harmuɗi noon ɗiɓe buganto yimɓe e Facebook e ko nandi e sifa ɗin piiji ɗum waɗi si wiwɗen neɗɗo sino andi si o ukkike toon diina makko kan hisata o heɓa e publication ji harmuɗi ara yo yaltu nder toon few ko ɗum ɗon moƴƴa e moɗon nam jasakallahu khairan amina wa iyakum nam min udditande ɗo ɓeeɗo min aray hatten ɗo hannde inchallah aray ɓe makateɓe nene fatimata zara assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi usayno jeeɗi assalamu aleykum ustad aleykum salam wa rahmatullah kay lammari ɗon landal aray ko yowiti ko fiiɗe julɗe ɗe julɗe sunna 12 ɗen e nder ñallal ngal wonde goo a yeggita e wona ko suumaye ni ko futuro suumaye hara wawal julde ɗen ɗiɗije ɗon ko suumaye tawi hawri noon haray sa timminalɗe woni ɗum ɗon kadi o ɗon ko yowodiri e kañum ɗen darɗe 12 ɗo baraji ko wowla fii majje ko heɓugol suudu ndun ka aljanna ko siɗe timmi par ce que nelaɗon ko maki alayhi salatu wassalam ko man salla lillahi 12 raka'atan ɓe mati fi lyawmi walleyla bana allahu lahu bihinna beytan fi ljanna kala juulanɗo allahu darɗe 12 e nder jemma e ñalorma harana faridda on allahumma hanaymo sabu majje suudu ka nder aljanna woni ɗon haray ko ma ɓe timma tis fayda ko woni fawde jama on ronkugol juuɗugol ɗe ka futuro suumaye par ce que yimɓe buyi heɓatade ɗon sabu on ɗum ɗundagol maɓɓe sunna nela ɗon alayhi salatu wassalam par ce que sunna on ko wi ko yo neɗɗo on yo taƴu ha gasa o hunto ko atti yo natande julde nden naade yo taƴu tun o natoyaka julde o hunto nela ɗon alayhi salatu wassalam ɓe makani en déjà hay si tawi a hoora si tawi hawri ɓe maaki hirande nden ɓannama salli darnani geeƴe ɗen kan juulirde
ɓe maaki an neɗɗo on ya fuɗɗorta hirande maɗa nden si yaha kageeƴe kamo koɓe ɓe maaki si tawi a waway accude ñamete on ɗon yaha juula tawa ɓernde ma nden ala e makko a hatonjina e makko ara ɗa wawi juuloyde arta ñaama hono ɗen anndi ka suumayi ko pellet ñallal ngal fof hiɗa hoori a haynike ñaamete surtout si tawi hawri e ñallal ngal ngal sofuno aray ɗon si a naati ka julde ɗon e juulugol haa ko pellet si imamu on ɗetti ɗon piiji goo a seytinanayi imamu on ko si allahu faabiki a huɗaali mo ka wonɗa julde ɗo ma a taƴaali accamo ɗon sagu ma wo ko yo salmi oɗum waɗi si imamu salmini haya jama on no buɓɓodira fayda immagol askar ji watteɗi ɗon ɗin wattaake derɗe ɗiɗi juuleteɗe ɗon ɗen wattaake fay noon sunna on taw ko yon taƴu hunto ɗon haa gasa baada dalika immoɗon noon darnon juulon so gayni juulde ɗon jotto waɗon askar ji ɗin par ce que siko maaro a ñaami siko mboyri a yari siko goɗɗum ko kadi a nafori ɗum ɗon a gayni juulde a jotto ɗo waɗa askar ji maɗin tranquillement kadalika immoɗa ruƴƴa darɗe maɗin si tawi haaju ma wonti e ɓeyditoygol ñaametego haɗata yaha ɓeyditamo kono sunna on tigi hunto si o juulana yo taƴutu ndiyan ɗo ma ɗetta tamaro tu yaha daro e juulugol si o waɗi ɗum o woopa e sunnaji ɗin ɗon ka julde futuro ɗon ha suuma e on gayna ko ɗum woni fawde jama on ɗum ɗo naam hare hatten ɗo hare ɗomin yaafini fi luttuɓe ɓen buyno ɗo posuɓe question ji waɗɗuɓe star 61 ɓen kono no andirɗen noon fof tous les façon fof kadi wawetake jaabede haray habboɗen yontere hannde ɓay hara yontere hannde ko spécial haray ko lande e jaabe tum hara habboɗen nden ñande kadi e continue en ɗum ɗon inchallah tawi allah lanɗo on jaaɓi haray ɗomin andintina janngo kadi e 20:30 haray bayana no woodi ka radio lawol kisal e 20:30 l'heure français on haray bayana no woodi ka radio lawol kisal haray bayanan ko Bruxelles woni haray ɗomin andintina kadi toujours programme ji ɗin ka laawol kisal kadi ballal komin tori kon kadi ka laawol kisal haray min andintina toujours kadi haray tene jeɗen foppo hiɗen mari kadi bayana e 19:30 l'heure français on talataje ɗen hiɗen mari kadi darsu e 21:30 l'heure français on hara ko fi sonnaɓe ɓen e usasi Issa Sall Guinée haray e alkamsaje ɗen kadi usasi Abdallah Bruxelles ɗen ɗon kadi ko 21:30 l'heure français on kadi haray e jumaje ɗen inchallahu bayana on no wowiri noon haray ko 21h à partir de 21:30 l'heure français on kono no andintinɗen noon juma arowo ɗo haray ko 23h ɓay haray ko docteur Mamadou Wuri woni natude haray ko 23h ɓen ɗon woni ko natata inchallah nam haray si ɗon feƴƴi kadi ɗomin andintina fi groupe lawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe ɓen haray darsuji buy kadi hino ka groupe nder ton kadi ɗon kadi haray ko fi sonnaɓe haray kala faalaɗo tawtude men kadi ka groupe ton haray oti joni numéro angom sikki haray joni fof andi on ɗon numéro joni haray numéro on ko 0044 79 83 28 17 16 0044 79 83 28 17 16 haray ko 0044 79 83 28 1716 haray ko numéro an on noon wonande faalaɓe tawtude men ɓen ka laawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe nam si ɗon ɗon feƴƴi musidɓe julɓe haray milan andintina on nane mi fuɗɗo no jonnude numéro compte bancaire on kono hawri usasi ɓe naati haray ɗumanni ɗon haray compte no andirɗon noon haray compte ko Angleterre tun taw heeɓi e Amérique taho kono haray ɗomin kippi noon ko lutti kon kadi kono noon haray fayda pays be haray ɗomin mari goɗɗo ɗon inchallah si goɗɗo falama wadde goɗɗum so contacti men min andinaymo ko honto wawata men min hollidiraymo ko honto wawata naɓude ko ɗumanni ko anniyi kon inchallah haray ko fanɗi wo yawetake ɓay haray no ɗuuɗa si kala waɗi seeɗa haray inchallah haray piiji ɗi yara yeeso haray compte on Angleterre ko Barclays e banque on innete ko Barclays haray compte on ko innete ko laawol kisal for women haray sot code on wonande wonɓe ɓe nga haray no andi fi ɗum ɗon haray ko sot code on haray ko 200 903 kono ɗon woni sot code on 200 903 haray account number on ko 032
14958 nam a compte number on ko 032 149 58 haray ko compte on Angleterre noon wonande wonɓe ɓen Angleterre amma wonɓe ɓen Amérique hikkoramɓe en ɓen Amérique haray on ɗon ko Chase banque woni banque on haray a compte number on ɗon ko 827 ko 999 woɗe 999 yafe goɗɗo noddude nam 999 082 fillito compte on Amérique ko 827 999 082 haray ko compte Amérique on noon haray jiwo occupaniɗo men on e ɗum ɗon ɗon on ɗon ko Ruqiyatu Ly o innete haray numéro téléphone makko on kan kadi si jamais hara ɗon faala humpodirde e makko haray ko 1646 842 8244 numéro téléphone jiwo on Ruqiyatu Ly ko 1646 842 8244 haray ko numéro ji on noon kala faalaɗo kadi kono kala wonɗo kadi noon e pays goo haray oti no waylan contactude o numéro an ɗo inchallah haray min jonnay mo contacte ko homɓe ɓe wawata yiidude e mum haray ɗo min wadde liste on ara pays ɓe ɗo min mbaɗi représentant jo goto haray min wadde liste on ɗum ɗon min adde ka groupe lawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe inchallah no gasa kadi min publié mo ka Facebook amen toon kadi fi no ɓen hikkorɓe ɗon kadi wawa hendade ɗum ɗon kadi inchallah haray vraiment mi weltanike on moƴƴa mi weltanike karamokoɓe men ɓen usasiɓe men wonɓe natude waɗana en yewtereji ɗin haray mi weltanike kadi auditeur ɓe ɓen fof koɓe woni natude kon kamɓe kadi ɓe jento e soutenance ji ɗin haray mi weltanike kadi ɓe wonɓe wallitade fi sarsangol usasiɓe men wonnuɓe hikkoramɓe en ɓen Afrique ɓayɗon andi fo haray ko financement haray hunde yarata ni haray ɓen ɗon kadi hino weltana haray mi weltanike kadi karamokoɓe wonɓe jannude men ɓen derga kadi e karamokoɓe wonɓe natude waɗana en bayanaɓe en torki Allah enen ɗo fof ko aljanna wonɗen ɗaɓɓude yo allahu lanɗon okken jannatul firdaus yo Allah fottino en fof meɗen ka jannatul firdaus en torki Allah yo Allah lanɗon naɓiran en radio lawol kisal on yeeso ha heɓen télévision lawol kisal en torki Allah yo allahu lanɗo on naɓiran en groupe uji on kadi yeeso naɓira kala groupe aji ko fi islamu wowlete haray groupe aji ɗin no heewi mouradu moƴƴuru ko wona seeɗa haray groupe rawdatu nisa'il mu'minat kadi hino ɗon haray groupe kadi ɓantal fi islam on kamɓe kadi har hiɓe ɗon e wona groupe aji ɗin fof ɓay ɗi ɗuuɗi pande a wata kontude ɗi fof groupe aji joni no yeehi yahuɗe 10 mi andi fayda fi mum ɗin haray ɗi ɗuuɗi mouradu moƴƴuru kono haray fof mum ɓattoɗen ka groupe aji haray ko nafoore tun woni toon haray ɗum ɗon no ɓuuri yahugol branche o ka Facebook ji ma branche o ka télévision ji tun daara ko Allah yiɗi e ko Allah yiɗa haray so on ɓatti keɗon haray on ɓeydito to mouradu moƴƴuru inchallah haray ɗo min weltani en tori kala Allah weltano en fof meɗen fottindina en ka jannatul firdaus haray min salmini ɓe gure mon nden fof kay wondiɓe mon ɓe gata goto kala ko hikkori goto kala inde mum e yettore muɗon haray min inni on yo Allah uppen walugol e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal